Danas je nekome početak, nekome kraj. Stanko! Pare, marke. Slušaj, frajeru, ima da radiš onako kako ti ja kažem. Šta gledaš koji kurac? Šta ako ja neću više? U pitanju je ubistvo. Moj sin. Gledaj! Carevi, prvaci Evrope, brate! Mi smo večeras dokazali da ovdje nismo slučajno. Nas su ovdje doveli naši rezultati, kako i nikako drugačije. Stanko! Stanko! Ulazi kući. Gdje si tamo? Možemo se Englesa, zaista. Alo, centrala, gdje je ta ulica Marksa i Englesa? Dva mjeseca su zajedno, a još se nisu kresnuli, žugama. Lucy! Dobar pičko malo. Ne znam, majke, stojimo tu, ani stoji ajman. Brate, ja sam ili ja sada pet? Dva mjeseca su zajedno, a još se nisu kresnuli. A užas? Užas je. Za seks bez granica. Mi imamo jednu molbu. Da nas puštite da gledamo. Uostalom, nije nam prvi put. Nije nam prvi put. Prvi put nam je zajedno. Zajedno. Tebe su bar podučavale, one Beograđanke, a u stvari iz Valjeva. Ovo su ti vanškolske aktivnosti. Vanškolska aktivnost, hoćeš da beješ? A hoćeš, daj! A one dvije Beograđanke što su stvari bile iz Valjeva. Ivanović? Na grčkom. Pa ne učimo mi grčki profesore, jel? Ani latinski. Nina, Čičoli! Tu bi se izgubilo čitavo naše odeljenje plus razredno. Portret sam zaboravio da im pošaljem. Kakav portret? Portret, brate, to mi je bio uslov. Pustite me, da Shvatit će da sam ga lagala. Oće. Ostavit će me. Definitivno. Za to mi je potrebna tvoja bratska pomoć. Pa bi, brate, da naguziš. A ja ću tebe da povedem kod njega. Kiće mi stigle. Gdje su ti uvijek da znaš? A nešto se zapali. Nije on mali. Ma nije mu ni mali. Vojislav, mislim, zovu me Vojo. Gdje si jebote, nismo se vidjeli 15 godina. Jel da leli, jel da leli? Danas je nekome početak, nekome kraj. Brate, ja sam ili ja sada pet?